Yes, mwaramutse abandi ntimwiriwe bitewe n'aho muherereye hatandukanye, turabasuhuje muri kino gitondo ciza c'umugisha, umwami Yesu akomeze abane namwe, mu vy'ukuri reka dushimire abakomeje gukora subscribe kuri Kangana TV, Imana ibahe imigisha ko murabikora neza cane, kandi n'abatarayikora turabasaba kuyikora kuko ni kimwe mu ngenzi ya YouTube cyangwa se ya channel yacu ndetse yanyu, kugira ngo tuze tubana umunsi ku wundi mu makuru yacu ya buri munsi. Turabashimiye cyane twari tuvuze, hanyuma reka tubagezeho amakuru yo tunyarukire mu Minembwe. Amakuru yaranze akarere ka Minembwe ku munsi w'ejo ndetse n'aya masaha mu gitondo tuvugana. Amakuru yabaye ku munsi w'ejo ni uko ejo habaye imirwano mikeya itari myinshi, sibyo ko nta mirwano isiba mikeya, ariko kandi mu mirwano iri kuba iriya yo ntabwo yari ikomeye nk'iyindi yabaye, aho ni mu gihe haje ndetse na drone ishaka kuza kurasa ariko byarangiye ifashe ubusa, ariko yarabombarde yararashe ariko irasa ubusa. Amakuru yabaye ku munsi w'ejo ni uko abasirikare ba Burundi ndetse bavanze n'abariya bivyi bandi baje kurasa, baje gushakana ko intumbi zabo, imirambo yabo yagiye itakara ku misozi. Mu by'ukuri ku munsi w'ejo iriya ntambara yabaye muri dejuru, amakuru twabashije kumenya ni uko hamaze gutakara imirambo 90. Ayo ni amakuru y'impamu yabaye ku munsi twabashije kumenya ku munsi w'ejo. Murabizi ko imyiyamamazo ari make mu karere ka Minembwe, ugasanga gufatisha abaguha amakuru ari bukeya, ariko kandi bikanga ari amahundi yazabura amakuru. Ku munsi w'ejo baje gutora imirambo yabo kuri Kwenzero ndetse no kuri Nyaruhinga aho ni mu Minembwe, bamaze gushika basanga Abadu araharyamye, aravuga ati imirambo muyihorere tuzoyihamba, tuzoyikaburira, bahamvye uwahambwe tuzoyita mugende. Ndetse bazana n'indege ibasha kwitura kuri Kwenzero mu gice cepfo ku bahazi, bashike basanga n'ubundi amarugu niho ari, arabakubita bimwe vya hatari, birangira basubiyeyo batabonye na za ntumbi zabo. Ariko hari abagiye batora kuko hari abari baguye kuri Nyaruhinga kuri Kwenzero y'epfo. Ayo makuru twabashije kumenya ni uko hari abo bagiye batora mu by'ukuri, ariko hakaba n'abandi batagiye batora. Andi makuru yabaye kuri Nyaruhinga ku munsi w'ejo ni uko hatakariye umumajoro witwa Frederic, ni umumajoro w'ubusirikare c'u Burundi ndetse afatanwa n'abasirikare 5. Utekereza aho majoro yatetswe, apana ntabwo yarashwe wenda ngo bamufashe ari inkomere, baramutetse ari muzima n'abasirikare 5 biwe mu Burundi. Ubu ngubu arafitwe, nimba gihari nimba yaranapfuye ariko yaratetswe. Uko niko kuri. Abarundi mugende muve mu misozi miremire, nta kintu mwahashize, nta kintu canyu kiri haruguru ndetse gusa kuja kwifira ku busa, nta kintu mwamushaka mu Minembwe. Yego baciye umugani ngo ntawe usanga rutamanyura, tuzopfa muzopfa, ntimugire ngo mwaje kutwica ngo muzasigare, ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Coco wenda bibwira ni ikinyoma, uje urasa umuntu nawe ukaraswa. Uyu Frederic twaratuvuze yaraje ava i Burundi aza bazi kwica Abanyamulenge, ashika arafatwa n'abasirikare 5 ku munsi w'ejo, azi ko mu gitondo ca none kare, none uyu munsi tuvugana itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri 2026, Frederic araza, baraza rundi baza gushaka Frederic ku Nyaruhinga, bashi basanga Amadubu niho ari, arabarasa. Naho kumbe gatukira aho ngaho ni ukuvuga ngo abasirikare bari kuri Kwenzero baravuze ngo reka tuje gushaka Frederic n'abari abandi, ariko kondisiyo ke mu ntegere neza abakozi bacu bagakurikira umunsi ku wundi, baravuga ngo Barundi nibareke baje imbere, Abarundi baje imbere, hakurikize Abatanzania, hakurikire Abakongomani cyangwa se FARDC n'abariya na turiya tumayimayi. Baje impaka umwanya utari mutoya, ariko birangira Abarundi bagiye imbere. Aho hari mu gitondo sikeraga
birangiraga abarundi bagiye imbere bashaka kuja kuri Nyaruhinga. Muri ba bandi bagiye imbere hafashwemo abandi, gusa nta bakuru barimo ariko hafashwe abandi barundi. Mu by'ukuri reka tubabwire iriya ntambara yabaye mu Minembwe ku munsi w'ejo n'ejo bundi hashize, mu by'ukuri ku bantu bari kure habaye amateka adasanzwe, habaye amateka adasanzwe, nabeho ntawe usanga rutamanywa, ntawe usanga rutamanywa uzi kumva yumvise, ariko habaye intambara idasanzwe ku munsi w'ejo n'ejo bundi hashize. Umwanzi amaze gutsindwa mu by'ukuri bitangaje, amaze gutsindwa, ariko ikiza gitangaza abantu bakoresha amadrone kugira ngo hasi no hejuru hafatwe hose, ariko hasi ho byararangiye, byararangiye hasi ho byavuyemo ni ikintu cyarangiye mu mateka hasi. Gusa ikirere cyo hasi cyavuyemo, ariko indege drone nikora tuvuze niyo bakoresha cyane, kubera ko baravuga ati drone niyo ibahasha twarasa baje mu kibira tugafata agace runaka, ariko ni kugidanganya. Ni ukuvuga ngo bano ba Frederic kuri Nyaruhinga mu gupfira hariya n'abasikoti batanu, umutekereza ngo aho majoro afatirwa mateko, mu gupfa aho majoro azapfa na general irasanzwe yarashwe, ariko mutekerezaho majoro afatirwa amateka. Ni ukuvuga ngo bari bavuze ngo ku cyumweru siko bari bavuze ngo barafata Minembwe, ngo barafata Minembwe ngo yose ifatwe n'abandi. Abarundi murafata Minembwe ni ukubazanya, murafata Minembwe ni yanyu, mworetse iyo Katanyama ikagenda ikaja gufata Minembwe iganiya naho mane babo, mwiga abarundi ko barafata Minembwe ni yanyu, mifata muyigire ute? Muyigire Igitega se? Baragenda bari gushaka kuri Nyaruhinga, baramubwira ati wowe nta mpamvu zo kuja kurasa Minembwe wari umukinga, ngwino tugufate kwanza, tuje kukubaga, sivyo ko twirwaneho tutazibaga nk'abari abajenesi bandi, ariko kuvuga ayo maboko arafashwe n'abasirikare batanu mu majoro umwe na bucya muzima. So reka tubibutse ko mu by'ukuri nyuma ya kino gitondo nta mirwano byukiye mu Minembwe, usibye ko wenda mu yandi masaha byo kwihinduriza, ariko mu gitondo gusa habaye iryo sasu mu gihe bari baje gufata n'imirambo yabo barabahuha, ni ukubahunga ati mugende muvanga mugende, mwebwe twarabasezereye mwanze kumva ariko nimugende. Mu Minembwe habyukiye urufaya rwo kuza gufata uyu Frederic wabo n'abo barundi batanu bafatanywe nawe, ndetse Frederic wa gatandatu ari niyo makuru yabyukiye mu Minembwe, ariko ni ukuvuga ngo n'abandi bari barimo bangahe bafashwe, turamenya umubare wabo tuba tugiye kubisha, ariko kandi hari abafatiwemo mu gihe bari bazanye indege yo kuza kureba Frederic, kandi iyo ndege ntigeze iyo ndege yabashije kwitura kuri Kwenzero kugira ngo baje gufata imirambo yibarukanye, ariko ntibyabahira babasha ukwitwa mu bintu bitangaje. Nguko uko byifashe, byaba igice gitangaje cyabaye ku barundi ndetse no ku nshuti zabo z'abarundi.